Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat cara bikin obor. Hari nu kolot mah kan kaduruk meureun. Nu kolot meureun kaduruk. Hah? Garing, kaduruk mah. Garing. Nu marama pupus. Pupus. Tenanglah obat ateul mah aya. Tenang obat ateul mah loba. Gampang. Kampret dikit dah. Ginaon ti aran dikit teh. Tenang larana. Teuing naon si aran dikit teh. Pang. Awi. Bambu kan? Bambu jero bambu. Siap. Diharap. Ayo. Pengen aku Oh, digerean. Asa digerean. Sadar tinggi ke mas. Oke, sip. Tilu wae eta. Obor Trisula. Heeh. 3 yang menyala ya.
Oke, siji sing cilik, sing gede. Cilik. Si Romongan di sih ngomongnya Jawa Sunda, Jawa Indonesia. Ya wis, lanjut Oke, bikin bikin 4, 4. baru 1. Nah, jadinya berbentuk Belentuk. teluk. Iya, iya, betul iya tak belentuk.